kuble juban pi bro season 4 te hakne ka video komenta ngan hapan batai bani bah abade berkene kam sipai kepada jong kane ka territorial army te kade karali ka pihak an shulek be ha katu ka jakahi anet mare pendiang di dokumen pi bro te kipun ma ke bro tek sanga te la stio tam ngan sapen video wan pen shai bhan ta jangki te ngalapan slem onam soi te kapor nang don hin mar kade hadu khatar tarik khar khalai tarik kamtai te pihak an lek shwai kata tarik kepala de yasing tu te pihak an lek shwai kata te kanang don hi kapor kumba stio tam ai kanang don kapor te onam soi te sampai jika nego video hadu ke bakut ngan batai detail bahar rengkat berkene ki PDF ke ban sapen yang ne te sapule gitu sampai bahas ngap bah ngan batai detail pa detail ki bakwa sisa ki ban lek nam ta kane ka kam sipai territorial army kasnem kade khat pra du sa ko arte ki bun ma gi ban yo khat prasnem adu sa ko asnem ka age nam ta ban yo ban lek nam ta kane ka rally jongka territorial army ka jaka ban mare kade hapo silchar na Shillong ka jangai kumba aspa arpo kilometer tai aspa tam kilometer ai te ka simpor ru rasong daga na super pra kanta na khandai kanta am ta ta kada phablik shwa be shisngi shwa ya kata ro khnang man rio res bah te shwa ban na matai bini bhas pangane te ngan shu batai khndiat te habai de ba kene ka territorial army te kene ka territorial army ka maximum ba phio bantre ka long tang news nem te andre ha kata ka jing tre jung phi lada himbiang maha karkum long gamet kapat jong phi ne long fit baha ngot ba tang ar ne lice nem phi la sha weng kamdei ka permanent mo tang news nem maximum ndei kata karkum ka jing tho ang ne news nem mar ba ne kamdei re ka army bet bala ban ai pension phi bala ban phatre phi ru life ho ka san nem kamdei re ta te ka maximum ka news nem te da phi ko ban lek ke shong phi mo kata te ga de po asam ga jaka mare te nyen ye pet benta te kini ki area ki badai hapo rengkat lang berkami kelia ki don pus kumba laispa prap khandai tali ki vacancy bahap lang bat Nagaland bat Mizoram bat Sikkim unta dader ki don lakajong ka unit lakajong ki area la bulang lakajong jaka mare lakajong ki don la jaka te ki pus ru ki ai ki vacancy ru ki ai lakajong teng nya pe imtai ki detail ki badai gane kawai te habai dei bat kini ki area ki bahap lang jong ka Meghalaya kini kin sedang banyak khat ar November hadu ar pendru November te phap tip pada ya ka tarik jong state jong lade ka de kan no tarik tip te kidon kumba South League Infantry Battalion 107 113 119 121 hakini battalion baik Filipino Gorkha Rifle Rajput Assam GRH RAF vacancy kadon ka soldier general duty life pra soldier chief Nakshat Insyat Khatnyao, housekeeper Khatway, hairdresser Khandai, washerman Shipho, tailor way, cook mess Rs, chef special way, equipment repairer R, artisan metallurgy way, soldier kalak nyo. Idon laka jong tenam ta gineru ka qualification kadon laka jong markane kadi karali mo amla non kaman pandap online non kaman pandap pin shulik be ha katu katarik bandai mare. Nai jarak baik ha po silchar. Then siapa ya ta? Then area wise schedule of recruitment is as under. Tengin pe bitang jong ka Meghalaya amnon kamera jong kewe marangi badesh po Meghalaya tengin pe bitang jong ka Meghalaya. Ke Meghalaya ta Meghalaya kandai khalai khatsau tarik November arhajar arpsau Meghalaya ma domicile area of recruitment ka location bede po Mazimpur Military Station Silchar Assam napo Shillong ka jangai kumba arspa kilometer tame phila banyo ki bos night super napo PB phila ban sim ticket nang tu phila ban kali phin ka sange he ka bos phila ban kali phila ban sange hapo jaga sange bos hati ha moyong ne phila ban apno hongno ro ke sapenti pe bisa kali nang tu ka jaka te phila ban lek shwa ba ya ka tarik wala bu phila ban lek ar tarik menmit pin poi khalai tek no step te salek wat ya ka jaka dan wat jaka sa dan penbiang ikut isla ke ibaro phable shwa kumta khnang ban nom du ya ka yu te phap ngatrai phap sa tam ya ka singilai singi nomar bala da kipas jingore ken le ro ka medical ha tu ka singilai nen la shai ro ken pha phi mar ken le medical ro lain no ya ka exam ni ke exam te ken sapenti bhaden no te ya kata ka medical ba de ka treat test kidon ni goi badon treat test te ngatrai la da ki lai por ken phale no hang tu hi la ne ken phale ko mala shai ko ba phap sa be
te kemau kat sau tarik November jong khalia kan bawa kata tarik kiba kwa lek ngan sa chnaru ka WhatsApp group te kiba kwa ban lek nam ta kan ka territorial army kila ban jon yang tu pada kin saya kandu pramaki kin saya kut ban yelek nang ban ya sengai lang baro daya wai yang hang no daya sa hang no kami sengai gi ya sa hotel sa hang no kami bes de lek lang namar kidon bun kiba kali kiba kwa ban lek takadau te ka ham lek ta Teka reporting time ban ha kajaka mare kande san baje men step hadu shipo baje mo san baje shipo baje ka reporting time nomor ha yang lan ka karali ka pun berubah phya ban yang lan yang tu phya ban up teka da phya bam ha phya nang ma ban yu te phya yang lan te san baje men step kane ka 500 hours to 1 to 10,000 or to 1,000 hours ba san spa te mut ba san baje san not tai shejar mut shipo baje te san baje men step te mut ba phya ready phya buat ka jaka sa ka ba khamjan khampoi kloi yang lan yo ban mare kat banang kloi ka tanang biang idon lei da gidi khar lei te thie lupai hang to hajan ni bun bhai wala ki thie lupa hang to hajan ni gi banang te ki ba kitu ki thie la thie asura ko mde go mangi khasi gi kham near ban syam dan dala ada ke jingwara la pipas kan don ka medical examination te kin le be hakini kita regi khat ar November do ar bener November te ka jongi Meghalaya ka re khat sao te lada ki bun plat akato kasni te kin shift ka we ka tarik te mo ba phe la ka jan ka tarik chu ka no khat san ne kan ru phap sa ha tu hi humde re ban wan phai te ki ba fill te kin wan phai no medical of successful candidate of physical test will be conducted concurrently from 12 November to 26 November yakini ibaro hang tu haruang tu tumut ba ki ba pas successful ada kim check re ka tu kasni mo ba next day tumut bi hapsa candidate will only be permitted to participate in recruitment rally as per the schedule date given in each state district te kat kum bagil ayang tu ka jong ka Meghalaya ka re khasau phyaban lek be khasau lek gomta pi de lek hui ki singi kinam syara kan ma ba kata sanga bah ki ba kwa ban lek na menta kane ka territorial army mo maka jong te ladap ayang tu tengin pe ru ki qualification awe de kini no te kitu ki district minam pe ra tengin pe ka eligibility criteria to kumba kasnem ngala ban yatu kade khat pra hadu sau pa asnem no umdon relaxation chu ang neta khat pra do sau pa asnem te la ko lek khat pra do sau pa asnem sunga umdon relaxation ra khat pra do sau pa asnem bai ta sngap hai kelas ang nemo ngala da maria tu hang te ajrong ki post kidon balai so prap khandai lak jong te kidon gidi kidon ki chef kidon ke lak jong te hang ne phap sngap ha ya ka qualification umde re baro ba kiyo ma soldier general duty kane ka babun tam kadon ka balai so arphra general duty GD class 10 pass phap pass ya class 10 tang ba khaban cross ya ka 100% sejrong with 45% marks in aggregate plus lang itu baru subject di benyo 100% and 33% in each subject habaro ki subject kawai ba kawai subject di benyo live tam nada kadon kawai subject kabayo live ho mark hinamyo show sanga bhai kata ma margi bu don ki bayo 100% ru tamba ki don ki subject pade ki yo no tang live ho mark thik lane live hoi lane live ar te hinamyo show marbang kajongi ka de sispa mark terada sispa mark mo live 5% ka de live te mod ba baro ki subject di menyo bai live play mark omde re banduna ka live play mark shaneng di menyo bai shaneng kata ka live play omde re banduna sapo la bi tang live pothek ne live koi la da pio sanpo len rupo sendro mentoy re pilado kama bai kata pas class 10 100% kama ba di menyo bai 100% jerong bat haman la kawai ke subject di menyo live polai persen mod ba live play mark kawai ka subject tes kama bai kata ki ba kwa ban lek ini kita apply nam taka GD ta kadon saka soldier collect kamne napus kane kade pass class 12 in any stream kano stream lo lamde BA lamde arts science and commerce any stream ila bana lane with 60% marks in aggregate kane khamsimbun kade video nyo bai 100% aggregate mat ka percentage bi de dang 100% tang ba haman la ka subject video nyo 100% kon ba 100 mark haman la subject la da pidon ka subject ko yo 100% mark hang da pinomyo show man apply ka collect kan ba accounts in English book account keeping class 12 is mandatory securing 50% in English maths even cross ba ya ka 50% account bookkeeping
in class 12 is mandatory. Dia melong mandatory baik hapan secure baik action 4% sejrong kini ki subjek ini. Teh sekan mau baik kata ki subjek lah dapat pas 4%. Tahu kadang sekat treatment kita mah gitu ki housekeeper, mess gitu. Kelas 10 pas mau baik ini. Kita arti henang pinamlah rel rapi pas ya kelas 10. Fil subjek nilai naik kan syu pinam don reh kalis ru pinam yo revan lej naik milti. Te kini kita juga treatment mo housekeeper, washerman, kita terter kita lagi jong. Te kini kita don class 10 pass, no stipulation in aggregate percentage, but should have score minimum 33% in each subject. Ini adalah kandidat kalimit tangba himde reban piapan pass baru subject, real subject te pass baru tangba piapan score life mark kawai ke subject. Percentage nom kenyara. Tengok ba life mark kau ke subjek dah kenyang baru dia punya baik life percentage. Dalam pihak sauporo kiduna life kau ke subjek kena mio show. Kenapa? Ngatrai pula so clear baik kata. Aman lah kau ke subjek dia punya life mark nak sispa. Tengok ba ka kibala pun apply nam ta ka soldier treatment ki long baik life percent sejrong. Ya ka jadi ki long 100% sejrong. Ta. Ya ka soldier treatment kini kita nak post begini ka housekeeper and mess keeper kini laga jong kita nang mure don accept housekeeper treatment baru kita ki chef ki baru ki bahap aga treatment itu kita treatment like now agane ka housekeeper but mess keeper kini ki hap laga jong te ya kini ka dai pas class 8 kaduna ma ka post ngala dapat iste jong ka dai kan tuli post ta ka namta kini ki pas class 8 no karan ka housekeeper khatwe tuli ki post but cook mess kane atali post kalau ikan atali post kita ne itu nama telah yang tak kini kiwe baru kita ka kelas 10 life 5% but general berarti kita kelas 10 100% sejrong sampai bah kini ki post kini housekeeper hairdresser washerman tailor cook mess chef kini piapan le ya ka treat test ru umju kila ban le be khar do arpan ru November tes akan mau bahaya kita lagi tarik amde revan shulet brumar ma vinam te brengala batai bahajai tes ngabha te hangne rukum jumo soldier treatment ya ka housekeeper but mess keeper tangini artali mo kita we la de no haka soldier treatment kini artali pas class 8 don tang khat lai tali ki post khat we ya ka housekeeper artali ka mess keeper pas class 8 te no stipulation in aggregate percentage ya ka percentage no makenya hiyo sanpho in rupom no makenya can page back in each subject but should have score minimum 33% in each subject but nakashispa have score by life hulai mark hangne ru kishim giba feels subject lakut nomyo shu nai post new shu pinomyo re ban late mare nam ta kane ka territorial army kenapa up cross by life mark sejrong baro kirimin cross by life mark sejrong mau dimen pas baro ba feel nomyo re ngur gine ginam ta ka territorial army kare kelas A sejrong ke balaban late prior to candidate being permitted appearing in recruitment following will be established in respect of the individual should be resident of the zone ta katu gide me klia ta kila biang hi hangero ki badon lok ro kila hi ban late tamba amdere bandon ar ne lain lok he should not be having more than one wife living tangawai don kam bonra kan mawai ta ta kahaj namta kane kumba ngila etip haman lagi force mo kan debek nagamta ki not eastern jong ka Meghalaya kiwi ki euro kan debek shispa san punyo centimeter kan mama in case of domicile of eastern Himalayan region Sikkim Nagaland Arunachal Pradesh Manipur Tripura Mizoram Meghalaya Assam and hill region of West Bengal kan long shispa san punyo centimeter la dimension panum kulmar syu kata chest can shame berapa centimeter, nyew centimeter on expanded. Kawij kan yakin kum ka hat ka jong pi, sampai nyanet ka dekat no ka hat jong pi, non kam kat no kawij man ya one. Sekan mau kata. Tenam ta ki sports person kadon kata ka relaxation. Outstanding sportsman international, national, and state level kadon ka hat lai centimeter kadon ka relaxation lai centimeter. Kinyo no shispa san po san spa san sau san runyo ka weight ro lai kg ka chest ro lai centimeter video extra treatments kamamo gi soldier collect
kan don ka trit test te gila ban le be nak ar hadu ar pendru be kat kum ka post ba phi apply lagi jong treatment thu de gi basai tiar pen basai tiar ba khap snyu dai kli pang kita hi insa ne tang trai pla tip hi trit test te aktif hi kum tai dan physical fitness test PFT kane ka shongdor shis pa ma hakatu kasngi kin phamare 1 mile run te kan long ba 10 kilometer tamai an poi ba maybe khat aspa ne khat lai spa umtai sa check kan dei umtai 1 mile run kan test te kadon r category mo marba kane kade khat pra du sau pho r te kidon r category ki ba kham rang ba kin kham penduna kat timing kin kham ai bun kat timing ki ba nang kham samla kin ai kham duna kat timing pe yang ne kadon 1 mile run 18 to 30 years khat pra du lai pho phiap man pendep ra phi kwa banyu bun mark up to 5 minute 30 second ru phomak bio 5 minute 31 second hadu 5 minute 45 second pinyo sa phomak te 5 minute 46 and above pin fill pe hap pendep be hapo ka 1 minute sub 1 second phi tam mission ngata pinyo fill 1 minute hapo 1 minute sub 1 second pinyo sa phomak 1 minute lepo second pinyo ru phomak kini gi 18 to 30 years up to 5 minutes 1 mile run. Okay, then 31 to 42 years life way to sub asnem laka jong kategori ma kini pada kibada 2 minute khasan second kinyo rupoma 2 minute khan 2 second hadu 2 minute life second kinyo sapo kibada 2 minute life way second kin fill no ba up to 6 minute 30 second ladap ayang te laka jong ka age group pull up ra kadon laka jong ka age group te phyape ket kum ka age group la de sape jang ne 18 to 30s 31 to 42 can I marks pull up chipo sejrong nyu sapo mak nam ta gi ba life way sejrong pada life way supar khandai pull up sejrong nyu sapo mak ta ter sape jang ne PDF balance and 9 feet ditch pha jom ne these are qualifying tests and no marks will be awarded kem nom I mark in shoe kadetang qualifying test kan mau kata written examination candidate to qualify in the physical and medical will undergo written examination the question paper which would be bilingual. Okay, examination the written examination would consist of one paper of 2 hour matriculate age standard or the following syllabus of CBSE. Okay, namza ka exam ngathara kin sa pentip hadin kemne re ban le direct kai katu pendep shotang ka medical and ka trit test kita lai tali physical medical wa trit test exam kin sa pentip hadin te kin sa ong yapi ladap ai hang ne ro ki you can ai be class 10 level or class 8 level hi jong ka CBSE syllabus la don la ka jong general knowledge general science elementary maths tenga sa share ki question be paro one slide ata tenga se page tenga niat you shawe kanero umdon negative marking you can tick kaba fila ai ban you ar kan ta kapor lipo marks kidon jong ki score spe hang nei lipo arma ka minimum pass mark baro lipo arma ki soldier plek kadai arpoma te nanta ka GD war kane ka treatment lipo arma treatment 8 pass lipo arma soldier plek arpoma kare ka pass mark naka shispa ya kadit of written exam kin seperti hadin re kita gilai teli trit test medical barka jepare hak itu kita rek berada boi ta ki dokumen ki baron kam bandra hak si candidate are required to carry the following certificate in original along with 2 sets of photos start copies of the certificate duly attested kan ma mo dak la lek penbiang pai gini gi documents kyabra be ki original jeng phi ringkat bat ka xerox RR copy la man zerok lai kopi ru man suk ilade lai kopi ru la man zerok man suk ilade ma bu lai kopi shikirtab la kajang unde ban ne pelumar ma print stamplar rupana birth certificate demen ra birth certificate issue by register kan ma wa lane ka class 10 birth certificate showing date of birth lam de admit card la man ra kita pen biang kita tali birth certificate lane ka admit card 10 make sure be pass class 8 la man ra ka birth certificate pass class 10 ka birth certificate dan kam demen ra education certificate kan bagi pas ra kan noro pas kelas 8 tang kelas 8 ra kelas 8 pas kelas 10 ra kelas 10 pas kelas 12 ra kelas 12 pas bi ra lot kita baro la certificate marksheet baro la lot kenal kita dan for 8 pas kelas candidate 8 kelas marksheet and transfer
issue by school. Te yek bala pass class 8 phiaban ra eka 8 class pass mark sheet bad eka TC transfer certificate issue by school. Both certificate should be countersigned by district inspector of school. Te yaki bak class 8 kan mau phiaban lek countersign shua ya kata ka mark sheet ke jong phi rengkat bad kata ka TC transfer certificate phiaban lek ba countersign po DI district inspector of school and district education officer. Kan mau ban lek ka district ke jong phi domicile certificate with photograph issue by Texeldal ne district macam domicile baran kama shield tribe baran kama kan mau kita ada batai John tribe religion certificate Shushnahi issue by Texeldal SDM if religion is 6 Hindu Muslim Christian is not mentioned in the certificate. Ada claim mention apa ka certificate jungpi pila banshna ada mention apa ka shield caste certificate ka shield tribe certificate undan kamshu dalam ada claim mention tapi haban phasna ne laban ai dorong bak sinong ru ne na po phak san na po lai na po disi office SDM teng ha tho te phila ban lai yang tu laban yo kibala melen trek la yoi character certificate with photograph issue by village sarpanch character certificate na po sinong ru biang municipal kibari municipal head of educational institute ru biang within last 6 months kibarang apo nuru banai te salit pan lupa kita ngana don por time ta de na po sinong pila empat sena na sinong ba ngalit mere pulit mere sipai nganon kami ka karakter certificate an pi ba une kuna ulong tam ta la tip hi karakter certificate man pen jisa ba pilong ba don dak mong don dak jaklia po sinong na de nong no tam ta kipala ya tho bhabra eka merit on merit certificate issue by village sarpan medical service within last 6 months bhabra eka ka medical certificate relationship certificate katu gi ba son of serving soldier tu la kajong tu skila tip hi gitu gi ba de ki kunjung ta spai sports certificate kan mau tang gi bla state level international level national level kilaban yu te penbiang gi kita baro ada ayang ne represent India national level represent state at senior junior state at national level kilo India game state level have won any medal individual have reached represent state school team represent ka school like football like inter school munta other ter apo ka state level dari apo Meghalaya mo outside pan card and Aadhaar card very important kena wa kita di bandara kita pan card dan Aadhaar card karon kamha di bandara kita are mandatory document for final enrollment sekan mau bandara kita xerox are lain lalai copy kan mau photograph are totally 20 copies of unattested passport size color photograph developed in good quality photographic paper in white background. Kamu kan yang kamu nadin kan ini ka white background. Tak orang lupa mah berbasendur are totally dan kam. Not more than 3 months old. Kamu deh ban lai banai kamu deh tang simnai ne tang sipang ta. Computerized photocopy shop photograph will not be accepted. Kitu iba sison nama komba sulit nama komputer dan kamera option baik kamera baik in you. Photograph must be with proper haircut, clean shave, except sick kan kan mau gitu. Clean shave teman yang clean gini mendiri mandan gini ne men kuy kap house nyu mendiri penjero nyu lam komta di reject. Sekan mau gitu gi dokumen belada benong tidur ar totally pan card Aadhaar card baru gitu belada bong pedi penbiang. Important point for the candidate tah nilai Nil ada ong bangal ong by the initial period of enrollment will be 7 years only. Thanks news name. Da extend it depend. Ma baro mendiri bansha extend datang katukan yang budaya. Dengan nama dawatai than re baro kini datang kitu hi ngada batai kijing nakam pala jrong ha video. Te sakan ma ban le ya kita gibran kam nam ta kitu gibakwa ban le. Dengan sesenaru ka grup nam ta jong pi ko WhatsApp group ngan bu ko description sa jon yang kedua te saya keren ma pi andon lang mga turut sekren mapi pi kwa banelek pi pendiang kita dokumen ski baro ave de berkane sakali nam tagi jinon kam bijong pi ngenele karbala ban yarap ban persang gidon gibal khamtip ban ngaru ken ya reply lang tu pen yarap lang te kata kajing elek bijong pi yakut lang lek kali lupa ka bos kanno biji sewan kanno biji simi tama pi hable lupa na du khat ar tarik marna super te ken ya min mit khat ar tarik te kibal khamnang intip pe Google Map hangno ka jangai kapno ka jaga yu te kali nang ban kren dikhar khap don kiba nang ban kren dikhar ro umdei ban lek tang gibom nang ban kren dikhar bom nang ban kren English hab ye lek lang ban ya kandulang yalong kawai kenang ban nom ya don kano ka jing ya huri hura syakta ke jaga mare
tang gitu hi te ngatrai pelak syai sapen biang gitu komen ngada batai vakansi ke age ke kelas ke baro ngal batai ke video ke jerong ha te ngal elek ka bala ban pensyai mar kiba message hanga te ngal sapet ngabun kami la deh hakene ki siti yo tame wanam soye te kibron kam te sapet je kene video sa komen nang tu ngasabu ro ka link description sa join WhatsApp group te sa follow lang ro ya ka WhatsApp channel ka jonga ngasabu ang tu WhatsApp channel bat sa subscribe lu ya channel ka jonga man support le nga te tangkan nehi khule jibun